शिवय जात्रै लागि बुङदै रथे नुगु खचा तैगु चुगु दुसा तुकिया नीति खचा देकेज्या न्यागुदु खचा देकेको लागि श्री पञ्चमी खुनु विधिवत पूजा याना यलया बेला छेत्वाले देकेको सुरु जुगु ख जिन्नी दै छक रथे नुगु खचा छुइ मागु चलन दुसा तुक्सी पुलाङ्गु खचा न ज्याका मफैगु अवस्था वगुली जिन्नी दै जात्रा मकुसा नुगु खचा तेतुङ्गु ख बुङदिया रे ये बटिस लक्षिन मध्यहर गाटाइ ओठेन बुङदिया यो रथ यो चाहिँ हाइड न बटिस हाटे ख अले चाहिँ बुङदिया यो धमन बटिस हाटे तागौ ख थन बुङदिया यो खचा न चाहिँ निचा टुल्की बटिस हाटे दयु ख एजिया चाहिँ दको बटिस मिलाइन टेट थोयान 2072 साले रथे नुगु खचा तगु खसा अनलिपा व खचा सिंगुली 2073 साले नुगु खचा देकुगु ख खासै नान चाहिँ आठो सीमा डगाडे यो चाहिँ ठन उपत्यका दुनी मरु चितवन मकानपुर बारा निजगढ ओ साइडे उनिउ ख ठपले चाहिँ जिपी चाहिँ अमलेशगञ्ज बारा जिल्ला यो चाहिँ अमलेशगञ्ज हाउ ठासे चाहिँ वना सीमा पूजा याना सीमा ढेन्युजा याउ ख ऐसा न माग्यु टेर गटे जिपी वना चाहिँ सीमा पूजा ना बियो अले उकियो लगटे चाहिँ सीमा ढेनमाउ ओ वन मन्त्रालय यो ओ पाखे चाहिँ आठो सीमा यो लागि प्रोसेस मिले मजुरगा चाहिँ इमसा ताने ना ठोबर चाहिँ जिपी चाहिँ माग्यु चाहिँ 19 गते वना आठो सिहेउ लागि सीमा ढ्याङ्का अले 20 गते पूजयना अले 20 गते लगटे चाहिँ अनु टेन्डर तया चाहिँ उसीमा ठाना हौ ख अले फागुनी यो चाहिँ श्री पञ्चमी फागुनी 2 गते चाहिँ ठाना ठ्याङ्का ज्या ओ श्री पञ्चमी सूर्यमा हो उयो चाहिँ छनुनिन य सिन्ठन ठ्याङ्का अले 2 गते पूजा जुल अब 3 गते चाहिँ ज्या सूर्य आजौ ख वो सीन मिले पंका खासना गोल कैमा हो वो घचायो लगी वो सा कैव लगी चुच्चो पारे माओ जो डको चाहिँ मिले या करीब बिन्यानु खुनु अनुचना वो सी फेका ठन आज्या सूर्य चौख अब गुन्डे घचार गाडी 12 वर्ष सकला टोटली देगे माओ जुल ऐसा न चाहिँ गुब्ले चाहिँ घचा न चाहिँ ज्यामबी अवस्था बिचे न जिमसा डेकाउ याद न ख ए जोली न चाहिँ 81 साल यो लागि चाहिँ खचा डेका चुनौ जुल हान चाहिँ 84 साल यो लागि हान छुट्टै डेगे मानी 12 वर्ष गाडी यो बुन्य यो सम्पूर्ण सिन्त फेरे यामा मेबले चाहिँ सुसुसन उली जग्गा वो जग्गा फेरे आउजी आठन चाहिँ खचा डेगीले विश्वकर्म दिवसाल आया थाप्न यामा अठेन्तु चाहिँ सुटे नीति पूजा यामा हिने चाहिँ खाजा यो हिसाबमा चाहिँ अन्न ठो विश्वकर्म दिवजुल पिएम भैरवी लागि चाहिँ जुन खाजा छ्यामा अले बनी न चाहिँ बनी मट बिया विसर्जन या हिसाबमा चाहिँ हिए यामा अठेन्तु चाहिँ बिहिबार छक चाहिँ कल तया हेखे तया या चाहिँ ठन पूजा जुई तो ज्याद गाडी यो चाहिँ खजा करिब चाहिँ 1.5 महिना भित्र चाहिँ श्रीहरू गाडी जुन छ अनुमान याना तना अले चाहिँ आठो खजा श्रीका सिद्धु पूजा सिमरटले ठन चाहिँ पूजा नीति पूजा यामा अले खजा श्रीका सिद्धु पूजा या कि विश्वकर्म दियो लिटाउनेहरू गाडी न जुई वो लिटाउन धुनकी चाहिँ ठन पूजा जुई मको पूजा या मल अले चाहिँ ठन बुङदिया यो रथे ठो खजा टेउ लागि पान्जु टेउ पाखे चाहिँ दशकर्म पूजा जग्गा दियो चाहिँ मयाको वो खजा चाहिँ बुङदिया यो रथे चाहिँ टे मजु प्रकार यो परम्परा दु वे अनुसार चाहिँ अन्तिम पूजा पान्जु टे छ यही नुगु खचालसे सम्बन्धित ज्या बाराह्यु व बौसी समुदाय न यान वैचोंगु दुसा रथ्या पेचा खचायत हरिसिद्धि लुप्त सम्भार टिका भैरव व नन्दी कुण्ड याना प्यम भैरव्य प्रत्येक कथा क्यागुया